Yes, igitondo cyiza nongeye gusuhuza mpikaze mwese mudahwema kubana natwe murerekane rw'amakuru n'ibiganiro bigiye bitandukanye tudahwema kugenda tubagezaho ni kubivugwa ibitangazwa ndetse n'ibikorwa ku mutekano politiki na diplomasi mu karere ka Afurika y'ibyaga bigari. Nyemerera muri iki gitondo cyo kuri wa kane tariki 12 Gashyantare 2026 mbere yo kujya mu kazi kawe, mbere yuko ujya mu mirimo yawe, ubanze wumva uko byifashe, wumva amakuru agezweho ari kuvugwa muri aka karere k'ibyaga bigari. Reka turebere hamwe ibiri kuvugwa ku mutekano ku butaka bw'Uburasirazuba bw'igihugu cya Kongo, ku kijyanye n'umutekano politiki na diplomasi by'akarere k'ibyaga bigari. Muri Afurika haravugwa iki ndetse no hakurya y'inyanja ngari. Turazindutse rero ngo tugufashe kuzinduka unogerwa n'impamba y'amakuru. Hanyuma Nduhungirehe ni minisitiri wa nyamahanga ndetse n'ubutwererane w'u Rwanda yabajije Loni na Ayo niba bizakomeza kwiraza Nyanza ku ikoreshwa ry'abacanco hariya muri Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ndaje mbabwire, ndaboneraho mbabwire uko Kongo yitabaje abacanco ba Eric Prince ngo barwane na M23 muri Uvira. Hamenyekanye andi makuru ateye ubwoba cyane ndetse kandi yagiye hanze, benshi bari bazabatese ubundi amaherezo na yahe ku kibazo cy'umutekano muri biriya bice byo mu mujyi wa Uvira muri Kivu y'Amajyepfo. Ndaje mbabwireho, ndababwira icyo Madame Louise Mushikiwabo avuga ku kuba Uburundi na Kongo bimurwanya ngo atazongera gutorerwa kuyobora OIF nyuma y'uko u Rwanda rwanzuye ko ruzongera kumwamamaza ku mwanya w'umunyamabanga mukuru w'uyu muryango ku nshuro ya gatatu. Kongo yayistangaza ko nayo igomba gutanga abakandida ndetse Uburundi nabwo bubyinjiramo. Turaje turebera hamwe icyo Mushikiwabo avuga ku kuba Uburundi na Kongo bimurwanya ngo atazongera gutorerwa kuyobora uyu muryango. Turabikomozaho. Hanyuma ariko hari n'icyo yavuze kuri Perezida Felix Antoine Tshisekedi. Madame Louise Mushikiwabo yavuze ati rwose Tshisekedi ntagishaka ko duhura. Ndaje mbabwireho 5 muri aya makuru. Hanyuma ndababwira uko Afurika y'Epfo na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bongeye guterana amagambo kubera amabuye y'agaciro yategejwe Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Turabikomozaho nyuma y'uko Afurika y'Epfo imaze iminsi itangaje ko igiye gucyura ingabo zayo ziri mu butumwa bwa MONUSCO hariya muri Burasirazuba bwa Kongo. Ese bifitanye irihe sano? Ndabibabwiraho. I Washington DC amarira n'amariba kuri Perezida Tshisekedi haturutse inkuru iryana cyane amatwi y'umukuru w'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kuko umutwe wa FDLR u Rwanda ruvuga ko mu by'ukuri ubangamye umutekano warwo. Umutwe uhabwa uburyamo bushyushye na guverinoma Kinshasa irangajwe imbere na Perezida Tshisekedi. Abadepite Washington hariya bicaye bibutsa Tshisekedi ikintu gikomeye kuri uyu mutwe, banamubwira ko ari nabwo ingamba z'ubwirinzi u Rwanda rwashyize ku mpaka zizakorwaho. Ibi byose ndaje mbabwiraho 5 Hanyuma reka nze guhera kuri inkuru ivuga ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yajyanye mu nkiko sosiyete ya MTN nyuma y'uko ikoze ikosa rikomeye ngo Kinshasa mu gihe itari yahaye uruhushya iyi sosiyete, ahubwo ngo yo yarenzeho ikora ibyo yishakiye hariya muri Burasirazuba bwa Kongo. Ndaje mbabwire ibyagatotse hagati ya guverinoma Kinshasa ndetse na sosiyete y'itumanaho ya MTN. Ndanyarukira mu gihugu cy'abaturanyi cy'u Burundi mbabwire inkuru ikomeye cyane ituruka ku kibuga cy'indege cya Bujumbura cyitiriwe Melchior Ndadaye. Ikibazo cy'umutekano ku kibuga cy'indege cya Bujumbura cyadindije bikomeye cyangwa se cyabaye umugwarabahizi ku ngendo za Perezida Evariste Ndayishimiye. Ndaje mbabwiraho 5 ndanyarukira mu gihugu cy'abaturanyi cya Uganda, inkuru y'agahinda iturukayo. Igisirikare cya Uganda UPDF gikomeje gupfusha ku bwinshi. Ubu UPDF cyangwa se Uganda People Defense Force iri mu marira bitewe nuko hari umujenerali wayo waguye mu nzira ari kujya gushyingura mugenzi we wari umaze iminsi yitavye Imana. Ubwo rero abagiye gushyingura bahinduye bajya n'ahandi. Ndaje mbabwireho. Hanyuma ndanyarukira makuru ari kuvugwa cyane hakurya y'inyanja ngari, mbabwire ku bijyanye na EU yatoye itegeko ryemera kohereza mu bindi bihugu abimukira badafite ibyangombwa. Uburusiya bwahakanye ibiri kuvugwa. Ubwo turaba tukiri hanze ya Afurika
ndetse turaba wenda tunagana ku musozo. mu Burusiya hari amakuru ari kuvugwayo, biravugwa ko Uburusiya bwahakanye bivugwa ko hari abanya-Nigeria buri gushora mu ntambara na Ukraine. Ibi byose ndaje mbabavira imuzini muzingo, ndababwira ku baguverineri bo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bagize gutya bijundika Perezida Donald Trump w'iki gihugu, ndetse banga ubutumire bwe bamushinja kubavangura. Nyemerera tubane rero 5 kuri 5 muri aya makuru. Nongeye kuguha ikaze, nkwibutsa ko byoroshye cyane gukomeza kwibanira natwe. Ni subscribe cyangwa sabone hano kuri News Lab TV. Ubundi bindi nshuti bavandimwe nta kindi musabwa uretse kubiduharira. Reka mpere kuri iyi nkuru ivuga ko mu by'ukuri ikigo kigenzura itumanaho muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyareze sosiyete ya MTN Group kuyishinja cyangwa se kishinja gukorera igoma ahari mu murwa mukuru wa Kivu y'Amajyaruguru ndetse no muri teritwari ya Rucuru ngo nta ruhushya ifite. Nuko ngo MTN hari uburyo ngo kuyikoresha urigoma bitagoye cyangwa se ngo byoroshye, ariko waba uri no muri teritwari ya Rucuru hariya muri Kivu y'Amajyaruguru ukaba wakoresha MTN. Ibi byose bigakorwa kandi MTN idafite uruhushya rwo gukorera ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iki kigo cyareze cyangwa se kigenzura itumanaho muri Kongo barangaragariza ahangaha ko ari ikigo cyitwa ngo ni ARPTC. Ubwo rero cyasohoye itangazo, mu itangazo cyasohoye cyavuze ko MTN Group irimo gutanga serivisi za telefone ngendanwa ndetse na internet igoma ndetse na Rucuru itabiherewe uruhushya. MTN Group isanzwe ifite amashami mu bihugu biri mu Rwanda na Uganda bituranye n'uduce ARPTC ivuga. Ntacyo iratangaza kubivugwa kuko MTN yo nubwo yavuzwe yagenewe iri tangazo, ariko ntabwo yo yigeze igera icyo ibivugaho. Iyi rero ni Autorité de Régulation de la Poste et de Télécommunications du Congo, ARPTC cyangwa se ARPTC, ivuga ko ibyo MTN Group irimo gukora binyuranyije n'amategeko kandi ko bishyira mu cyangwa se ko biyishyira mu kuba yakurikiranwa n'amategeko. ARPTC ivuga ko yamaze gutanga ikirego ku nzego z'igihugu ndetse na mpuzamahanga, ndetse ko izitabaza inzira zose z'amategeko kugira ngo hubahwe amategeko n'ubusugire mu ikoranabuhanga by'ibihugu bya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nibyo ngibyo rero ubwo zibyamahari hagati y'iyi sosiyete y'itumanaho muri Repubulika Demokarasi ya Kongo ndetse na MTN Group, nyuma y'uko ngo iri gutanga serivisi za internet ndetse na telefone ngendanwa hariya mu burasirazuba bwa Kongo, by'umwihariko mu mujyi wa Goma ndetse no muri teritwari ya Rucuru. Hanyuma reka mitenyerukira no mu gihugu cy'u Burundi babwire iby'ikibuga cy'indege cyitiriwe Melchior Ndadaye. Ni ikibuga cy'indege cya Bujumbura kimaze iminsi mugoba nyuma y'uko bivugwa ko M23 ishobora kukigabaho ibitero, nyuma y'uko ari kimwe mu bibuga byifashishwa n'igisirikare cya Kongo cyane cyane igisirikare cyo mu kirere, dore ko ibitero bya drone ndetse za CH Manaso ndetse na Sukhoi 25 zigaba ibitero ku baturage ndetse mu bice bituwe cyane n'abanyamulenge no mu bice bitandukanye mu birindiro bya M23. Izi ndege akenshi izidaturutse Kisangani mu ntara Copo aherutse naho kuraswaho na M23 nkuko yabyemereye, ariko hari n'izindi zituruka hariya i Bujumbura mu gihugu cy'u Burundi. Hamaze iminsi rero hari ubwoba budasanzwe nyuma y'uko uyu mutwe usohoye itangazo ushimangira ko ugiye gutangira kujya ugaba ibitero aho indege zitera ziturutse. Ibisobanuye ko uretse kiriya kibuga cy'indege cya Bangboka hariya Ikisangani mu ntara Copo, ariko na Bujumbura Airport, ikibuga cy'indege cyitiriwe Melchior Ndadaye, byagaragajwe ko nacyo gishobora kuba kiri muri target za M23. Iki kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Bujumbura mu Burundi cyitiriwe Melchior Ndadaye rero cyugarijwe n'ibibazo by'itumanaho bituma akenshi indege zijya kukigwaho zihindura ibyerekezo, ibituma benshi bashidikanya ku mutekano w'iki kibuga. Ni ibibazo byagize ingaruka zikomeye no ku ngendo bivugwa ko ari z'umukuru w'igihugu Perezida Evariste Ndayishimiye. Kugira ngo ingendo z'indege zigende neza bisaba ko habaho itumanaho rihuza abapilote ndetse n'abari ku bibuga baba babayobora.
babifashijwemo n'uburyo bw'ikoranabuhanga burimo radari ndetse na za GPS butuma bamenya neza ikirere barimo ndetse n'intera ibura kugira ngo bahagere. Abayobozi bo muri iki kibuga cy'indege bavuga ko ubu buryo bw'ikoranabuhanga bwatangiye gukora nabi nyuma yaho hakuweho ibikoresho by'itumanaho byashyizweho n'Ababiligi bigasimbuzwa ibyakorewe mu gihugu cy'Uburusiya. Tariki ya mbere Gashyantare 2026 indege ya Rwandair yasubiye ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Kigali ubwo yaburaga ibirometero 6 ngo igere ku kibuga cy'indege cya Bujumbura bitewe n'uko itumanaho hagati y'umupilote wayo n'abakozi bari ku butaka ritagendaga neza. Iyi nkuru ngira ngo yavuzweho cyane. Uwo munsi rero indege ya Falcon 900 yari itwaye perezida w'inama y'abaminisitiri ya Togo Fore Esozima Nyasimbe n'abayobozi bari bamuherekeje, nayo yahinduye icyerekezo ubwo yagiraga ikibazo cya GPS ijya kugwa hariya i Kampala muri Uganda. Iki kibazo cyageze naho kigera kuri Perezida Ndayishimiye Evariste tariki 7 Gashyantare ubwo indege yavaga ya Abu Dhabi muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu yasubiraga i Bujumbura kuko nabwo itumanaho ryagenze nabi. Noneho sosiyete z'indege zahuye n'iki kibazo zahamagaye ubuyobozi bw'ikibuga cy'indege cya Bujumbura zibusaba ibisobanuro n'amaginga ya nta bisobanuro biratangwa, ariko ubwoba ni bwose ku batuye Bujumbura ko nyuma y'uko ikoranabuhanga kuri iki kibuga cy'indege ryavangiwe bisobanuye ko hari n'ikibazo gishobora kuba gifitanye isano n'umutekano wo mu burasirazuba bwa Kongo gishobora kuvuka igihe cyose ibintu byakomeza bitya. Mu yandi makuru ni Madame Louise Mushikiwabo ni umunyamabanga mukuru w'umuryango wa OIF, ni umunyarwandakazi. Amaze iminsi atangajwe ko cyangwa se u Rwanda rumutanze nk'umukandida uzaruhagararira n'ubundi mu matora y'umunyamuryango mukuru y'umunyamabanga mukuru w'uyu muryango wa OIF, ni umuryango w'ibihugu bikoresha ururimi rw'igifaransa. Hanyuma rero u Rwanda nubwo rwatangaje ko Louise Mushikiwabo azaruhagararira, ariko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yagiye irwitambika. Hanyuma ariko kandi siyo gusa ahubwo n'igihugu cy'abaturanyi cy'u Burundi, Kongo ikavuga iti natwe dufite abakandida dushobora gutanga. Numvise havugwa uwitwa Denis Mukwege ko nawe ashobora kuziyamamariza ku mwanya w'umunyamabanga mukuru w'uyu muryango wa OIF. Icyo nshaka ko tugarukaho rero, uyu munyamabanga mukuru w'uyu muryango w'ibihugu bikoresha igifaransa OIF Louise Mushikiwabo yatangaje ko nta kibazo abona mu kuba u Burundi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byarwanya ko atorwa muri manda ya gatatu, kuko kuba itorwa rye ryarwanywa biri mu bigize umukino. Mushikiwabo yabigarutseho mu kiganiro yagiranye n'ikinyamakuru Jeune Afrique, ni ikiganiro kibanze ku cyemezo u Rwanda ruherutse gufata cyo kongera kumutanga nk'umukandida kuri uyu mwanya muri uyu muryango wa OIF. Hanyuma rero mu byo yavuze yakomoje ku mubano we na Perezida Felix Antoine Tshisekedi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Madame Louise Mushikiwabo avuga ko uyu mukuru w'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo usibye no kuba ari kugerageza kwitambika Louise Mushikiwabo ngatongera kuyobora cyangwa se ngatongera kugira amahirwe yo kuba umunyamabanga mukuru w'uyu muryango, ariko noneho bigeze naho Perezida Tshisekedi atakinifuza ko bahura ngo basuhuzanye cyangwa se banaganire. Hanyuma uyu munyarwandakazi ayoboye uyu muryango w'ibihugu bikoresha igifaransa OIF kugezaho perezida w'iki gihugu Felix Tshisekedi atakifuza ko banahura. Mushikiwabo mu kiganiro cyagarutse ku mibanire ye na leta ya Kinshasa nk'umunyamabanga mukuru wa OIF, nyamara Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ni kimwe mu bihugu bifite abaturage benshi bakoresha igifaransa muri uyu muryango. Mu kiganiro yagiranye na Jeune Afrique, Louise Mushikiwabo yagarutse ku kuba Tshisekedi atagishaka ko baganira. Ni ikiganiro kibanze n'ubundi ku cyemezo u Rwanda ruherutse gufata cyo kongera gutanga Mushikiwabo nk'umukandida kuri uyu mwanya. Mushikiwabo yagaragaje ko natorwa hari byinshi yiteguye gukora muri manda ya gatatu, ndetse ashimangira ko hari ibihugu byamaze kugaragaza ko bimushyigikiye nubwo yirinze kuvuga ibyo ari byo. Mushikiwabo azongera guhatanira kuyobora OIF mu gihe u Rwanda akomokamo rutabanye neza na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'u Burundi, kandi ari ibihugu binyamuryango. Muri iki kiganiro rero yabashijwe niba
mu by'ukuri adafite impungenge ko ibihugu bishobora gufata icyemezo cyo kudashyigikira kandidatire ye. Mushikiwabo ati buri matora agira abayarwanya ndetse hari abayakoresha nk'amahirwe yo kugera ku nyungu zabo za politike. Ati birumvikana iyi kandidatire ntivugwaho rumwe muri Kongo kandi ibyo ntibyatunguranye. Uko kuyirwanya nari nakubonye ariko ni bimwe mu bigize umukino. Mu mpera za Mutarama 2026 guverinoma ya Kongo yatangaje ko izatanga umukandida uzahatanira cyangwa se uzahatana na Madame Louise Mushikiwabo ku buyobozi bukuru bwa OIF. Mushikiwabo yabashijwe niba ayo makuru ayazi, asubiza ati ni byiza ibihugu bizabasha kwihitiramo. Ati mubireke bizatore, mu by'ukuri ntekereza ko guhatana ari byiza kuri OIF, bizana impinduka mu muryango wacu, ni byiza nge nta gihunga mfite kuri iyi kandidatire ndetse n'aya matora. Ikindi Louise Mushikiwabo yabashijweho ni umubano afitanye na leta ya Kinshasa mu gihe u Rwanda akomokamo rutabanye neza n'iki gihugu. Avuga ko ati ntabwo ari ibanga kuba umunyarwanda ayoboye umuryango nka OIF, ntabwo ari ibintu bishimisha abayobozi ba Kongo. Ati kandi ntacyo bitwaye ntacyo bintwaye. Felix Tshisekedi ni umwe mu bakuru b'ibihugu bigize umuryango ba mbere nagendereye ubwo nari ngeze muri OIF, nyuma twahuye inshuro nyinshi i Paris, ya Addis Abeba ndetse na Washington. Akomeza avuga ko byagezaho kuri ubu atagishaka ko bahura. Mushikiwabo yabashijwe niba ariyo mpamvu adaherutse gusura Kongo kandi iri mu banyamuryango ba OIF. Avuga ko impamvu adasura iki gihugu ari uko nta butumira ahabwa. Ati ni ukubera ko ubusugire bwa Kinshasa, ati ni ukubera ko ubutegetsi bwa Kinshasa butantumira. Abanyekongo nibantumira nzajyayo. Ati nzi uburyo Kongo ari ingenzi ku muryango wacu ndetse ni kimwe mu bihugu byungukira cyane muri gahunda zishyirwa mu bikorwa na OIF mu bijyanye n'ingengo y'imari igenerwa uburezi, umuco, amahoro ndetse no guteza imbere uburinganire hagati y'abagabo n'abagore. Uyu muryango Panzi uyoborwa na Denis Mukwege washinzwe mu mwaka 2020 nk'imwe muri gahunda zigize umushinga La Francophonie avec elle. Kubw'ibyo mfata Kongo nk'umunyamuryango w'ingenzi ugomba kugira uburenganzira n'ijambo mu muryango, ariko ibihugu biramutse bivanze ibibazo bifitanye n'ibindi mu mikorere y'imiryango ihuza ibihugu ntaho twagera. Ku ya 12 Mutarama 2025 nibwo Perezida Paul Kagame yafashe icyemezo cyo kongera gutanga Louise Mushikiwabo nk'umukandida ku mwanya w'umunyamabanga mukuru w'umuryango wa OIF uhuza ibihugu bikoresha igifaransa. Kugeza ubu Abdou Diouf wo muri Senegal niwe wabaye umunyamabanga mukuru wa OIF igihe kirekire, no kuvuga hagati ya 2003 ndetse na 2014. Hanyuma yayoboye manda 3. Louise Mushikiwabo yatoye bwa mbere nk'umunyamabanga mukuru wa OIF mu mwaka wa 2019. Manda ya kabiri yayitorewe mu Gushyingo 2022 mu nama ya 18 yahuje abakuru b'ibihugu na za guverinoma mu muryango mpuzamahanga w'ibihugu bikoresha igifaransa bizwi nka Organisation Internationale de la Francophonie cyangwa se OIF, yateraniye hariya i Djerba muri Tunisia. Hanyuma rero kandi andi makuru tugomba kuba tugarukaho ni kwikoreshwa ry'abacancuro b'abanyamerika ndetse n'abanyaburayi bakomeje kuvugwa cyane muri Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kuva muri Kivu y'Amajyaruguru kugera muri Kivu y'Amajyepfo, aho kuri ubu ikigezweho cyangwa se abagezweho ari abacancuro ba Eric Prince, umuyobozi mukuru wa Blackwater. Ni abacancuro rero b'abanyamerika bari kuvugwa cyane mu bice byo muri Kivu y'Amajyepfo by'umwihariko muri teritwari ya Uvira. Eric Prince washinze uyu mutwe w'abacancuro wa Blackwater byemejwe ko yohereje mu mujyi wa Uvira abarwanyi be mu rwego rwo gufasha ingabo za leta ya Kongo kuburinda ndetse no gukoresha za drone z'intambara. Ibiro ntaramakuru Reuters by'Abongereza byatangaje ko aya makuru byayahamirijwe n'abantu 4 bayazi neza. Mu kuboza umwaka ushize nibwo umutwe wa M23 warigaruriye umujyi wa Uvira wirukanyemo coalition abarwana ku ruhande rwa guverinoma ya Kinshasa, ariko M23 iza kuvamo nyuma yo koswa igitutu na leta zunze ubumwe za Amerika. Eric Prince usanzwe ari inshuti ya Perezida Trump amaze igihe yarahawe akazi na leta ya Kinshasa
ko kuyifasha gucungira umutekano uduce dukorerwamo ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Icyakora amakuru avuga ko abacancuro mu by'ukuri abereye umuyobozi bamaze igihe barinjiye mu ntambara ndetse ko banitabajwe ngo bafashe Kinshasa kwisubiza Uvira ubwo yari ikigenzurwa na AFC M23. Yaba umuvugizi wa Eric Prince cyangwa se guverinoma Kongo bose banze gusubiza Reuters ubwo yabazaga ibyari amakuru. Ibi biro ntaramakuru icyakora bivuga ko umwe mu bakora mu nzego z'umutekano za Kongo yabwiye ko kuba ari muri kiriya gihugu hari abacancuro bafitanye isano na Amerika byashoboraga kuba inzitizi ku ngabo za M23 kuko zishobora kuba zitifuza kwishyira mu byago byo gusakirana nabo. Kugeza ubu nubwo uyu mugabo afite abacancuro muri Kongo, Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika ivuga ko nta sosiyete n'imwe muzagira bafitanye amasezerano, ibyumvikanisha ko impande zombi zitigeze zivugana ku byo kujya muri teritwari ya Uvira. Ushinzwe umutekano w'umunyekongo icyakora avuga ko kuba bariya bacancuro baragiye muri Uvira biri mu murongo wo gutanga amabuye y'agaciro kubw'amasezerano y'umutekano. Reuters rero ikavuga ko abacancuro ba Eric Prince boherejwe muri Uvira nyuma yo kubisabwa na Kinshasa, gusa ngo bamaze kuva muri uyu mujyi basubira mu kazi kabo kibanze ko kuvugurura ibyinjira mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Umwe mu bazi uko abacancuro bagiye muri Uvira yagize ati bari Kinshasa bakeneye ubufasha bwo kwisubiza Uvira hanyuma bakora ibishoboka byose. Ati kuri ubu amaso yose yasubiye ku kuba abapolisi b'imisoro yinjira. Hanyuma rero undi muntu yabwiye ahangaha ngo kuri ubu amaso yose yasubiye ku kuba abapolisi b'imisoro yinjira. Ubwo niyo cyangwa se ahangaha biragaragazwa nk'aho ariyo misiyo y'aba bacancuro. Undi muntu wabwiye ibiro ntaramakuru by'Abongereza ko abarwanyi ba Eric Prince bashobora kujya bitabazwa ku mirongo y'imbere ku rugamba mu gihe cyose babisabwe na Kinshasa. Imwe mu masoko yavuze ko abacancuro ba Eric Prince bahaye ubufasha bwa drone ingabo za Kongo ubwo zarimo zirwana na M23 muri Uvira ndetse no mu misozi miremire ikikije uyu mujyi. Usibye abacancuro ba Blackwater, amakuru yemeza ko Reuters inavuga ko Kinshasa yanitabaje abacancuro b'Abanya-Isiraheli bamaze igihe batoza bataye ebyiri z'abakomando bayo mu gukora operasiyo zo ku manywa ndetse n'izo mu ijoro, ndetse ibingibi byose bikaba bigamije kurwanya umutwe wa M23. N'abacancuro bakomeje kubica bigacika ndetse uyu muyobozi Eric Prince wabo amaze iminsi avugwaho kuba yarafatiwe muri Uvira nubwo nta gihamya cy'aya makuru kigeze hagaragara, ariko mu bigaragara Blackwater yo yitabiriye ibikorwa by'intambara hano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hanyuma icyo u Rwanda ruvuga cyangwa se rubaza ku ikoreshwa ry'abacancuro bahariya mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yabashije akanama ka Loni gashinzwe umutekano ndetse n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe AU niba bizakomeza kurebera ubutegetsi bwa Kinshasa bukoresha abacancuro kandi bibujijwe mu mategeko mpuzamahanga. Mu ijoro rya tariki 10 Gashyantare, Reuters yasohoye inkuru ivuga kuri bariya abacancuro n'ikoreshwa ryabo, ivuga ko cyangwa se igaragaza ko uyu munyamerika Eric Prince washinze umutwe w'igisirikare cyigenga wa Blackwater yohereje abacancuro mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru kugira ngo bafashe ingabo za Kongo kwisubiza umujyi wa Uvira uri wafashwe n'abarwanyi b'ihuriro M23 mu mpera z'umwaka ushize. Agaruka ku byatangajwe n'ibiro ntaramakuru, Minisitiri Nduhungirehe yagaragaje ko gukoresha abacancuro ari icyaha giteganywa n'amategeko mpuzamahanga. Agira ati reka nibutse ko binyuze mu gukoresha abacancuro b'abanyamahanga kwabayeho inshuro nyinshi guverinoma ya Kongo iba irenga ku mahame y'umuryango mpuzamahanga binyuze mu guhonyora amasezerano ya OAU yemerejwe i Libreville ku ya 3 Nyakanga mu mwaka w'1977 agamije guca abacancuro muri Afurika ndetse n'amasezerano mpuzamahanga akumira kwinjiza, gukoresha cyangwa se gutera inkunga no gutoza abacancuro yemejwe na Loni mu nteko rusange yateranye ku ya 4 Ukuboza mu mwaka w'1989.
Minisitiri Nduhungirehe yakomeje abaza Loni na AU niba bizakomeza kurebera iyi myitwarire ya Kongo. Atese akanama ka Loni k'umutekano mu muryango wa Afurika yunze ubumwe n'umuryango mpuzamahanga muri rusange bizakomeza kwiraza inyanza mu gihe aya mategeko mpuzamahanga akomeje kurengwaho. Ubutegetsi bwa Kinshasa kandi bumaze igihe kinini bushinjwa gukoresha abacancuro mu rugamba burimo n'abarwanyi ba M23 bagaragaye cyane ubwo uyu mutwe wafataga Goma. Abacancuro b'i Burayi bamanika amaboko basubira iwabo nyuma yo gutsindwa kwa abacancuro bari biganjemo abo muri Romania. Tshisekedi yahaye akazi aba Eric Den Prince, ubu rero nibo ari kwifashisha cyane mu rugamba rwo guhangana n'umutwe wa M23 no kurinda umujyi wa Uvira, umwe mu mijyi ikomeye cyane muri Kivu y'Amajyepfo. Tukijyanye rero no kurinda umujyi wa Uvira, reka mbabwire ko biravugwa neza ko mu by'ukuri ingabo za MONUSCO zigomba kurinda uriya mujyi wa Uvira, ariko bikabanzirizwa no kuba habaho kohereza indege z'ubutasi ngo zijye kurinda cyangwa se kugenzura uko umutekano uri gucungwa hariya mu bice bya Uvira, aho kuri ubu nyuma y'uko M23 irekuye uyu mujyi mu buryo budasubirwaho hagati mu kwezi kwa Mutarama uyu mwaka. Uyu mujyi uri kuvugwamo ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC, hari kuvugwamo Wazalendo, hari kuvugwamo abacancuro, hari kuvugwamo FDLR n'umutwe ugizwe hanini n'abasize bahaye ku Rwanda muri jenoside yakorewe Abatutsi, ndetse hari kuvugwamo igisirikare cy'u Burundi FDNB, hakavugwayo n'ingabo za Tanzania. Ubu aka kanya rero nizo ziri kugenzura uyu mujyi, dore ko hanavugwa n'igipolisi cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ko nacyo cyamaze kwinjira muri uyu mujyi mu buryo budasubirwaho. Ubwo rero haravugwa nk'uko byatangajwe na Jean Pierre Lacroix, mu gihe umutekano ukomeje kuba ingorabahizi mu burasirazuba bw'iki gihugu, uyu muryango w'abibumbye watangaje ko ingabo zawo ziri mu butumwa bwo kugarura amahoro buzwi nka MONUSCO zigiye gusubira mu mujyi wa Uvira mu ntara Kivu y'Amajyepfo. Iyi gahunda nshya rero izatangirana no kohereza indege z'ubutasi mbere y'uko abasirikare basubira ku butaka. Jean Pierre Lacroix, uyu ni umunyamabanga mukuru wungirije wa Loni ushinzwe ibikorwa byo kubungabunga amahoro, uri mu ruzinduko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, yatangaje ko mbere yo kohereza ingabo ku butaka wazabanza koherezwa indege zizakora ubutasi ku mutekano n'imiterere yaho zizakorera. Nkuko yabitangarije radio RFI, izo ndege ngo zizajya zihagurukira ku kibuga cy'indege cya Goma, nubwo kugeza ubu icyo kibuga kigifunze kandi kigenzurwa n'umutwe wa M23. Ni gusa ntiharamenyekana niba M23 izemerera izi ndege za Loni gukoresha icyo kibuga. Uyu Jean Pierre Lacroix rero yagaragaje ko umutekano w'abadereva n'ibikoresho by'indege ari ingenzi cyane, ashimangira ko hakenewe kwizezwa umutekano usesuye mbere y'uko ibikorwa by'ubutasi bitangira. Hanyuma ni munyemerere tukomoze ku yandi makuru n'ubundi ari kuvugwa mu kubijyanye mu by'ukuri n'umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Twibande ku byatangajwe cyangwa se byatangarijwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nubwo Perezida Felix Tshisekedi yirengagiza umutwe wa FDLR ugaragazwa nk'impamvu y'ikibazo cy'umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse no mu karere k'ibiyaga bigari, ndetse ikaba mu by'ukuri impamvu cyangwa se FDLR bigasa nkaho u Rwanda ari zo mpungenge rufite ku mutekano warwo zatumye rushyiraho n'ingamba z'ubwirinzi rwashyize ku mipaka, mu gihe imyanzuro ya Washington isaba u Rwanda gukuraho ingamba z'ubwirinzi rwashyize ku mipaka, ariko uyu mwanzuro ugashyirwa mu bikorwa ari uko habanje gusenywa umutwe wa FDLR ugizwe hanini n'abasize baye ku Rwanda muri jenoside yakorewe Abatutsi, ufasha igisirikare cya Kongo cyangwa se banafatanya mu guhangana n'umutwe wa M23 uhabwa byose na Felix Antoine Tshisekedi. Ejo bundi i Rwanda muri Angola, imbere ya Perezida Faure Nyasimbe wa Togo, Perezida João Manuel Goncalves Lourenço wa Angola n'abandi banyacyubahiro barimo Olusegun Obasanjo aho zayoboye igihugu cya Nigeria, uri mu bahuza batanu bashyizweho na AU. Perezida Tshisekedi ukijwe ko gusenya FDLR icyo kibanze
ntibukeye kabiri rero habayeho gusubyamo yongeye kubibwirwa ni Washington. Abadepite bagize ishami rya komisiyo y'inteko nshingamategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika rikurikirana ibibera muri Afurika bibukije ubutegetsi bwa Tshisekedi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ko u Rwanda ruzakuraho ingamba z'ubwirinzi mu gihe gahunda yo gusenya umutwe w'iterabwoba wa FDLR izaba yubahirijwe. Mu kiganiro cyabaye ku ya 10 Gashyantare, Depite Sarah Jacobs yagaragaje ko nubwo u Rwanda na Kongo byagiranye amasezerano y'amahoro bifashijwemo na Amerika bikemeranya ko FDLR izasenywa, u Rwanda rugakoraho ingamba z'ubwirinzi, ingabo za Kongo zikomeje gukorana n'umutwe w'iterabwoba. Agira ati ku ruhande rw'igisirikare cya Kongo binyuranyije n'amasezerano y'amahoro kivugaho gukomeza gukorana na FDLR, umutwe washinzwe n'abayobozi bateguye jenoside yabaye mu Rwanda mu mwaka w'1994. Uyu muyobozi w'aka gashami yitwa Depite Chris Smith yagaragaje ko ari ingenzi kuba u Rwanda rwaremeye gukuraho ingamba z'ubwirinzi, ariko ibyo bigakurikira gahunda yo gusenya umutwe wa FDLR kuko amasezerano y'amahoro ya Washington nk'uko abiteganya. Agira ati amasezerano y'amahoro ya Washington arimo gahunda y'ibikorwa igizwe n'ibyiciro 4 yemeranyijweho n'impande zombi. Ibi ni ingenzi ku Rwanda kugira ngo rwemere gusubiza inyuma ingabo zarwo, ariko mu gihe gusa Kongo yakurikiza gahunda y'impurirane yo gusenya umutwe wa FDLR. Depite Smith yagaragaje ko kubera ko ingengabitekerezo ya jenoside ikwirakwizwa na FDLR ari ikibazo ku mutekano w'u Rwanda n'ibice M23 igenzura, iki gihugu n'uyu mutwe bikwiye gufata ingamba zo gukangurira aba barwanyi b'abanyarwanda kurambika intwaro hasi. Leta y'u Rwanda ibinyujije muri komisiyo ishinzwe gusezerera no gusubiza mu buzima busanzwe abari abasirikare RDRC isanzwe ifite gahunda yitwa Isange mu banyu, igamije gukurikirana cyangwa se gukangurira abanyarwanda bari mu mitwe yitwaje intwaro gutaha bakajya kwifatanya na bagenzi babo kubaka igihugu. Kongo rero ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu, murambabarira RDRC, ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu, inzego z'umutekano, abaturage ndetse n'abahoze mu mitwe y'inyeshyamba bikomeje ubundi bukangurambaga busaba abanyarwanda bakiri mu mutwe wa FDLR mu mashyamba ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gutaha. Mu Gushyingo umwaka ushize, Vice President wa RDRC yitwa General Major retired Major General retired Jacques Nziza yasobanuye ko impamvu Rubavu yibandwaho muri ubu bukangurambaga ari uko 70% by'abataha bavuye muri FDLR bakomoka muri aka karere ko mu burengerazuba bw'igihugu cy'u Rwanda. Hanyuma imbere y'aba badepite ba Amerika, umushakashatsi w'umunyekongo yitwa Christian Gelu Nema Byamungu yagaragaje abadepite bo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo budakwiye kwegeka ibibazo byabwo ku Rwanda kuko byaba ari nko kuvurisha indwara umuti utari uwayo. Uyu mushakashatsi yagaragaje ko nubwo u Rwanda rushinjwa guhungabanya umutekano wa Kongo, abantu bakwiye kumenya ko imitwe yitwaje intwaro myinshi iri muri iki gihugu nka ADF iteza ikibazo gikomeye. Ati guhagarika u Rwanda gusa ntibizakemura ikibazo cy'imitwe yitwaje intwaro iri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nka ADF. Ati hari ADF yica abantu amagana hafi ya buri cyumweru, ariko bisa n'ibitavugwaho no kuba hari Kodeko, Red Tabara cyangwa se Wazalendo na Mobondo hafi ya Kinshasa. Byamungu uyu yakomeje agira ati ntibizakemura ikibazo cy'imiyoborere mibi, inyerezwa ry'imitungo n'inzego zidashoboye zituma iyi mitwe yisuganya. Ati ikibazo kikagaruka nyuma y'imyaka mike. Mu myaka irenga 20 izi ntege nke nizo zateje umutekano muke muri iki gihugu. Yamenyesheje abadepite b'abanyamerika ko mu gihe ikibazo giteza umutekano muke muri Kongo kitakemurwa, abantu mu by'ukuri bakagishakira ahandi. Ubwo rero ahangaha avuga ko ngo bazibwira ko bagikemuye, ariko nyuma y'igihe gito ngo kigaruke.
nk'uko byagenze kuva mu myaka myinshi yashize. Ati mu myaka myinshi ishize umutekano muke muri Kongo watewe n'impamvu zirenze amabuye y'agaciro. Ati uyu munsi uterwa n'amakimbirane hagati y'abaturage, kutumvikana ku buyobozi bwa gakondo, imitwe yashinzwe n'abaturage kugira ngo birwaneho n'imiyoborere mibi, umutungo akenshi wifashishwa mu bikorwa by'ubugizi bwa nabi, ariko siyo mpamvu ikomeye y'iki kibazo. Uyu Byamungu asobanura ko mu gihe abantu bashaka ko amakimbirane yo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yahagarara, bakwiye no gushaka uko bakumira ashobora kuzakurikiraho mu gihe kizaza. Abafatanyabikorwa b'ingenzi barimo sosiyete sivile, amadini n'amatorero bakabigiramo uruhare. Uyu rero ni umushakashatsi w'umunyekongo Christian Jeru Nema Byamungu wagaragarije abadepite bo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo budakwiye kwegeka ibibazo byose uburasirazuba bwa Kongo bifite ku Rwanda, kuko byaba ari nko kwivurisha indwara umuti utari uwayo. Ahangaha rero iri jambo benshi baribaza niba Perezida Tshisekedi ari buryumve neza, cyangwa se niba atari burifate cyangwa se niba atari bufate uyu muyobozi cyangwa se umunyapolitike nk'umugambanyi. Hanyuma ikindi twagarukaho muri aka kanya ni munyemerere tunyarukire muri aya makuru avuga uburyo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse na Afurika y'Epfo byateranya amagambo bapfa amabuye y'agaciro yategejwe Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Byari mu nama yiga ku ishoramari mu bijyanye n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro izwi nka Indaba Mining. Habaye guterana amagambo bikomeye ubwo Minisitiri Gwende Mantashe wo muri Afurika y'Epfo yamaganaga amasezerano y'amabuye y'agaciro Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yagiranye na Amerika, ashimangira ko hakenewe ubumwe bw'umugabane mu micungire y'umutungo wa Afurika. Minisitiri w'ubucuruzi n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro n'ibikomoka kuri peteroli Gwende Mantashe yagonganye na mugenzi we wa Kongo mu nama ya African Mining Indaba kubera amasezerano y'amahoro y'amabuye y'agaciro y'ingenzi Kongo yagiranye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mwaka ushize. Mu nama y'abaminisitiri yabereye mu muhezo Indaba muri Cape Town ku Cyumweru, Mantashe yashinje Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kwicuruza cyangwa se ibijya gusa nkabyo, nk'uko abasesenguzi babiri bo muri Afurika y'Epfo babiboneye cyangwa se babyiboneye babitangaza. Minisitiri w'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro muri Kongo yitwa Louis Uwatum Kabamba. Uyu yagaragaye nk'umuntu usuzuguwe, ariko akomeza kwihagararaho avuga ko ayo masezerano afitiye inyungu igihugu cye. Nyuma mu biganiro bifunguye birimo abaminisitiri bombi, Kabamba yongeye gushyigikira ayo masezerano avuga ko atari inyungu ku ruhande rumwe, kandi ko Kongo itigeze igurisha amabuye y'agaciro yayo ku busa. Avuga ko Kongo irimo kureba ku nyungu zayo bwite mu gushaka abafatanyabikorwa batandukanye. Avuga ko Ubushinwa bwihariye isoko ry'umuringa nka kopa wa Afurika nk'urugero. Hanyuma rero amasezerano ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aha Amerika uburyo bwo kubona amabuye y'agaciro y'ingenzi ya Kongo ku ngurane y'amasezerano y'amahoro Donald Trump yagizemo uruhare hagati ya Kongo n'u Rwanda, akaba ukomeje kuba ingorabahizi gushyirwa mu bikorwa. Hanyuma abanenga ayo masezerano, nk'uko inkuru dukesha ikinyamakuru The Maverick cyo muri Afurika y'Epfo ivuga, bavuga ko abafasha Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kubaka ubushobozi bwo gutunganya amabuye yayo, kandi asaba gukomorerwa imisoro n'ibindi bijyanye n'amategeko mu gihe cy'imyaka 10. Kabamba rero avuga ko muri iyi nama ko yaravuye i Washington, aho umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Marco Rubio yari yatumije inama y'ibihugu 54 kugira ngo baganire ku buryo bw'ubufatanye mu bijyanye n'amabuye y'agaciro y'ingenzi. Mantashe yagize ati mu by'ukuri ntabwo ari kubw'inyungu z'igihugu cya Kongo, ahubwo ni kubw'inyungu z'umugabane. Uyu Mantashe avuga ko Kongo yakuwe ku rutonde rw'ibihugu byashyiriweho imisoro ihanitse n'ubuyobozi bwa Trump kubera amasezerano y'amabuye y'agaciro. Ibi nabo nawe biha icyuho politiki ya Amerika yo gucamo ibice Afurika kugira ngo iyiyoborere. Hanyuma mu makuru ari kuvugwa hanze ya Afurika, reka ngaruke mu gihugu cya Uganda gato, babwire ku nkuru y'incamugongo iri kuvugwa mu gisirikare cya Uganda UPDF cyangwa se Uganda People Defense Force.
ni inkuru y'agahinda ivuga kuri Major General Deus Sande wari umuyobozi wa diviziyo y'ingabo za Uganda ushinzwe gukoresha imodoka z'ibifaru yapfuye ubwo yari mu nzira ajya gushyingura General mugenzi we uherutse gupfa. Inkuru y'urupfu rwe yemejwe n'umuvugizi w'umusigire wa UPDF Colonel Chris Magezi mu butumwa yanditse ku rubuga rwe rwa X yahoze ari Twitter agira ati amakuba ya none yongeye kugwirira umuryango wa UPDF hanyuma n'umubabaro mwinshi turemeza urupfu rutunguranye rw'umuyobozi wa diviziyo ikoresha ibifaru y'Masaka Major General Deus Sande rwabereye muri Mpingi ahagana saa 9:45. Major General Sande yapfuye ubwo yari mu nzira yerekeza i Kampala aho yaragiye gushyingura mugenzi we Major General Francis Takirwa. Kuwa gatandatu w'icyumweru gishize nibwo Takirwa wari umugaba wungirije w'ingabo za Uganda zirwanira ku butaka yapfuye azize uburwayi. UPDF ivuga ko Major General Deus Sande yagize ikibazo cyo guhumeka ubwo yari mu rugendo hanyuma bagerageza kumujyana ku bitaro bya Mpigi ntibiragira icyo bitanga. Yunzemo ko intandaro y'urupfu rwe izatangazwa nyuma mbere yo kwihanganisha umuryango wa nyakwigendera. Hanze ya Afurika hakurya y'inyanja ngari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ihuriro ry'abaguverineri ba leta zinyuranye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ryatangaje ko mu by'ukuri batazitabira inama yagombaga kubahuza na Perezida Trump muri White House nyuma y'uko ikumiriwemo bamwe mu babarizwa mu ishyaka ry'abademokrati. Amakuru dukesha Reuters avuga ko iki cyemezo cyatangajwe n'umuyobozi w'iri huriro yitwa Kevin Stitt ndetse kikaba cyamaze kugezwa ku banyamuryango. Buri mwaka Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ahura n'abaguverineri ba leta z'iki gihugu hamwe n'abo bashakanye hatabayeho kubavangura hagendewe ku ishyaka babarizwamo. Ni inama ibigamije kungurana ibitekerezo ku hazaza igihugu cyane ko initabirwa n'abagize guverinoma bose isozwa n'umusangiro wa nimugoroba. Uyu mwaka rero yari iteganyijwe ku itariki 20 Gashyantare, gusa ihuriro ry'abaguverineri ryatangaje ko ritazayitabira kuko Trump yayihejemo bamwe mubo mu ishyaka ry'abademokrate. Mu itangazo ryashyizwe hanze, iri huriro ryavuze ko kudatumira bamwe mu baguverineri muri White House bitesha agaciro imikoranire ya leta muri iki gihe mu mateka y'igihugu cy'Amerika. Bati ni ingenzi rero ko inzego zikomeza kunga ubumwe, kwihesha agaciro ndetse no kugirana ibiganiro. Mu baguverineri Trump yanze gutumira bivugwa ko harimo uwitwa Wes Moore wa leta ya Maryland ndetse na Jared Polis wa leta ya Colorado. Kuwa kabiri tariki 10 Gashyantare, umuyobozi ushinzwe itangazamakuru muri White House yitwa Caroline Leavitt avuga ko perezida ashobora gutumira uwo ashaka mu musangiro ndetse no mu bindi bikorwa bibera muri White House, yakira bahawe ubutumire bose. Niba batabishaka ngo ni igihombo kuri bo. Abaguverineri ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika banze ubutumire bwa Trump bamushinja kubavangura. Ubwo rero benshi bari kwibaza batese biraza kugenda biteka aribwo bwa mbere ibintu bibaye mu mateka ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hanyuma Uburusiya tugana ku musozo, mu by'ukuri ambasaderi w'Uburusiya muri Nigeria yahakanye amakuru amaze iminsi avugwa yuko hari abanyanigeria barimo kwandikwa ngo bajye kurwana mu ntambara iri hagati y'Uburusiya na Ukraine. Ashimangira ko nta gahunda ihari ya leta y'Uburusiya igamije kwinjiza aba banyanigeria muri iyo ntambara. Ibi yabitangaje kuwa kabiri tariki 10 Gashyantare mu kiganiro n'abanyamakuru cyabereye i Abuja, umurwa mukuru wa Nigeria. Ambasaderi uyu witwa ni Andre Podielishev yavuze ko ayo makuru nta shingira afite kandi ko adafitanye isano na leta y'Uburusiya, nubwo iki gihugu gikomeje kongera ubufatanye mu bya diplomasi, igisirikare n'ubukungu na Nigeria. Iki gihugu gifite abaturage benshi kurusha ibindi muri Afurika. European Union ni umuryango umwe w'ibihugu by'Uburayi. Iyi nteko nshinga amategeko y'uyu muryango yemeje itegeko rishya ryemerera ibihugu bigize European Union kohereza abimukira mu bihugu byatoranyijwe nk'ibihugu byizewe
nubwo baba mu by'ukuri batabiturukamo. N'amasezerano ateye nk'ay'Ubwongereza n'u Rwanda byari byaratangiye muri 2022 nyuma kaza guhagarara, aho yari agamije ubufatanye mu kohereza abimukira badafite ibyangombwa i Kigali ndetse n'ubufatanye mu iterambere ry'ubukungu. Ni itegeko rishya ryemejwe n'abadepite b'u Burayi ku ya 10 Gashyantare, aho abegera kuri 396 aribo baritoye, 226 ntibaritoye, mu gihe 30 bo batoye kwifata. Iri tegeko ryemerera ibihugu bigize EU kohereza abasaba ubuhungiro badafite ibyangombwa mu bihugu byizewe banyuzemo gusa, mu gihe ibyo bihugu bishobora kuba byubahiriza amategeko mpuzamahanga yo kwita ku bimukira. Hanyuma bazashobora kandi kohereza abasaba ubuhungiro mu bihugu byizewe bitigeze bigirana n'isano nabyo igihe haboneka amasezerano n'icyo gihugu. Muri rusange rero, mu nama rusange yabereye ahitwa ngo ni Strasbourg, abadepite 408 bashyigikiye ishyirwaho ry'urutonde rw'ibyo bihugu byizewe birimo Bangladesh, Misiri, Ubuhinde, birimo Colombia, Kosovo, Maroc, Tunisia. Abadepite 184 bamaganye icyo gitekerezo, mu gihe 60 bo batoye kwifata. Iri tegeko ni igice cy'ingamba za EU ku bijyanye n'abimukira basaba ubuhungiro, rizatangira gukurikizwa muri Kamena 2026, gusa amwe mu mabwiriza ashobora gushyirwa mu bikorwa mbere. Amashyirahamwe aharanira uburenganzira bwa muntu yagaragaje impungenge ko iryo tegeko rishobora gukoreshwa mu kohereza abimukira mu bihugu batigeze bagiraho bahurira nabyo, bakaba banahohoterwa. Ngaye nguko rero, reka mbashimire cyane kuba natwe muri amakuru yo muri iki gitondo cyo kuri uyu wa kane tariki 12 Gashyantare 2026. Iyi ni News Lab TV, nkwibutse ko aya ari nayo mahitamo yawe meza.